Bonda Rosita, Ibrahim sahur hari ini makan roti canai. Kata bonda lauknya nampak macam sama tapi bukan. Yang satu ayam, lagi satu pula kambing. Bonda tanya harga berapa, semuanya 60 rial. Kalau duit Malaysia dalam 70 ringgit. Thank you. Kami bersahur hari ni. Nampak je sama kan, tapi tak sama. Ni ayam, ni kambing, ni roti canai. Thank you. Thank you. Kedai Pakistan. How much altogether? Yes. How much? How much is a 25 rupees mutton, 20 rial chicken, or rice? I'm sorry, 5 rial. It's roti chana paratha, 4 rial. Okay, 50. 50. 60 rial lebih kurang 60 rial. Almost 70 ringgit dari Malaysia. You have tea milk? Tea milk you have? Yeah, yes. But not now. Later. Yes. Okay.